hi Washington Mizo News clear tu zong te chibai ule apuang tu Florence chhuak voin April ni som pakhat sang ni som ni worldometer record atang chuan ramle territory zani soma COVID-19 alut to a khovel pumpuya mi 1.8 million deuh tho in na veya hriat ani a he hriawang hian mi noi khat chuangin nunna an chan to ni chuta chuan kan hriat theu angin USA chuan case nga berni na ala hau a mi noi nga chuangin an ve ya mi sing ni chuangin nunna an hlau to ani President Trump chuan nimin a press conference a chuan a number a chhar chuan khovela case nga berle thinamber nima ila population a chhut chuan in case nga berle thinamber chu kan ni bik lo ani ti thu asoi Chanchin kan la khom na hi White House coronavirus task force press briefing atang ani deuh bera an mingte kan soilan chinawangin task force member poimo zwalte hanin merhriatir atulin kan sha a White House coronavirus task force try to ber hi Vice President Mike Pence ani ba ka mitam tak an omna chungin medical experts poimo tak pathum te hi hanhriatir kan du chowa Masaberin Dr. Jerome Adams ani hi anesthesiologist ani Baltimore Maryland piang le Salian ani unaw pathum ni in annu le pate sikul zertir tu ani kumsomli pangami ani University of Maryland Baltimore County etang biochemistry le psychology in BA zirzawani Tichuan Indiana School of Medicine natang medical degree anaya kumsang ni Sompali Khan Governor Mike Pence Indiana Health Commissioner atan arwatani chumi tin honatang sang ni Sompasaria US Surgeon General ni na aron luata nupui nein fapa panile fanu pakhat anaya anupui hi voi ni lai cancerin atlak buak to ni totle chu Dr. Anthony Fauci ani tuna kumsom sari pakomi ani New York kapyang le Salian ani thunga sang khat zakwa somriat pali tangkhan Bethesda Maryland NIH kanti May National Institute of Health Director of Allergy and Infectious Disease aron nitana AIDS, MERS, swine flu, SARS, Ebola ate ave natur vaccine le adam doi chungchanga khovel hriat lo lo tho hlok em tu ani mi in ngai tlom tak ani mel NIH try to lu ber tura somna waitam alo nol to pokani COVID-19 task force member zinga po chalang le President Trump po in athu angai chan zinga atelani Dodle tu chu Dr. Deborah Birx ani kumsamruk palimi ani Pennsylvania Australia ani pasal le anaya fa pani anaya tuna hian anu le pale afanu pakhatte chung kwanen ancheng hawani University of Pennsylvania atang MD azawa Tichuan Walter Reed Army Medical Center te National Institute of Health te CDC kanti may Centers of Disease Control and Prevention napoi mo tak achel no in January sahni Sompali Khan President Obama in Ambassador at Large for US Global AIDS Coordinator atan anem ngetani February ni somni pasari Sahni Somni Khan, Vice President Mike Pence White House Coronavirus Response Coordinator atan arwat ta ram nima ila zoin thatlam kan panvea angkhop mei nimin task force report
atang chuan USA in kho eng a mu ve tan in alanga Washington California Oregon tepo tuna chuan apun dan stable tan to a vaina New York Governor Seidanin ni thum chung chu damdoi in lut le ICU lut po an pung to lova nun na chan po a number ni dang ain asang lo ani ati White House Coronavirus Task Force in mi noi khadatang an noi ni nun na chan tora a chut po kha tuna chuan sing rokvel chau an chut ta a aro pui an ti in an lom hle a Dr. Burks chuan hei hian America mi pui thil ti theisia atilang ani ati hialani New York Governor point avortop kan pel don amoni ot ti in nimin khan asaya amaro chu engtika nge sikul le sumdon na kan hon le ang ti soinan ero alama thu voina asoi bok coronavirus test na chang FDA approve nge siam chwa ani me ka tuna chuan ni khata mi noi khatin an test thei to ni April ni kwa a khan USA ram puma mi million pani in test an nito a khovela test number ni na a hau ani COVID-19 enkol na damdoi tur chang NIH sponsoring mun shanga clinical trial nei mek ani a himem atha em athok thathei to kemti finfia ani anga nakum classic vela chuan man thei tura peifel nge abe sei thu Dr. Fauci chuan asoyani Dr. Deborah Birx chuan April ni kwa a White House press briefing a COVID-19 test la te zinga 56% chu meichia ni in 16% unpositive 44% mi pa ni in 23% unpositive ani ati chu wangin mi pa te hne na thei to pa film khor turin le risel na ngai poimo turin angen bok Chanchin bu shanga COVID-19 wanga boral te zinga atamber chu African American ani ti tarlan ani a Chicago a peichuanin an population kha 30% chau African American ani lying COVID-19 wanga thi hi 70% African American ani tlatani chu wangin fim khorle zwar tulin White House COVID-19 task force po in angena nimin lama khan US Surgeon General Dr. Jerome Adams po in nang mani tan ani lo po in pile pu te tan tero u ti in afwi ani America hi engtika nge ain hon le ang ti zo na hi a om fo maya White House task force briefing a President Trump le task force member te chan na chu hatiang hi ani President chuan arang theiang pera hon adu thu asaya amaro chu COVID-19 hi ang khopin nge kan ti rem thei tia ain ngat tur thu le a medical experts ho thu sei angai poimo ber tur thu asoi bok a medical experts kan hanti hian an Dr. Birx Dr. Fauci le Dr. Adams te anni sikul te sumdon na te hi electric switch anga hon mei thei anilawa state le county te harsat na ain anlo awangin ti in Dr. Fauci an soya Vice President Mike Pence chuan kan ti dan tur chu state le county te data en chungin le film kur taka kan ti angai don ani ati Dr. Birx point state din honazerin ani anga contact tracing le social distancing te kan chunzom dan tur kan ngai to nge ya chu lang ati bok COVID-19 wanga na lo te tan zang na dom na chungchang hakar kal ta khan kan nual to a COVID-19 na wang hian mi 6.6 million in unemployment claim and file ani COVID-19 na wang hian mi tam takin na
an hlau chuan economy ti that le a har sat zwal dawn awangin an hna te hlau lova an om theinan sarkarin a big takin small business na thok tu zanga aya claim nei tan paycheck protection program siama hey hemi tan hian 125 billion da shan ani self-employed le seasonal business tapo ahwam tel vekani chiang zoka shadu tan treasury.gov le sba.gov a enthei ani tin USA sarkar dan na la om ngai nia lo kar ni kalta khan siam thar ania Family First COVID-19 Response Act ti ania hemi dana hian company rengin an na thok te ne an na tok te paid sick leave amo medical leave apet turani ti ania heta senso hi small business ne na sarkarin dollar to dollar arule donani tuna chuan Maryland Health Department thu chwa te lo soi ila By in April ni som pakhat COVID-19 statistica chuan mi sangria deuh tho in he shi hi an kai to a mi zahni parokin nunna an chan to ni shvezi nga hian meichia an tam zok na in mi pa boral an tam zok tlata tin avezi nga hian kum som nga tanga somruk inkar an tam ber lain kum somria junglama boral an tamber ani April ni roka Health Department thu chwa a chuan COVID-19 test na mun hi vehicle emission inspection huna drive through a ti thei ani to thu apwanga chung te chu Annie Arundel tan Glenburnie Charles County tan Waldorf Hartford County tan Bel Air Montgomery County tan White Oak Howard County tan Columbia Northwest Baltimore tan Pimlico Prince George's County tan Fedex-Field ani COVID-19 testur hian doctor order nei angaya testur hian online register phota appointment siam angai bokani tesla te tan hriatur poimo zong te chu test na pek anianga result nga chung hian ina quarantine turani nisari nuwa result hriat thei ani chawang hemi nga chunga damlo din hun athalo chhozel ani chuan doctor kovat tur ani test a positive ani chuan symptom nei tan emo khosik nu nithum atanga nisari chung self isolate tur ani Maryland Governor Hogan hi afelin ma alachak hle a Maryland me pui tlang pui lompo alo hle ani University of Maryland Medical System MedStar Health Lifebridge Health le Johns Hopkins University Medicine tenen tangralin COVID-19 natan hian anin pwa cha nasal hle a Baltimore Convention Center a FEMA in khum zani som nga om dam do in asa to a khum za som thum panga nei the Laurel Regional Hospital kharto kha University of Maryland Medical System malak na in man thei tura buat sai fel ani to bokani tin governor malak na in Maryland na mantur ventilator sangkhat zani som nga nei ani to boka Johns Hopkins University Hospital point COVID-19 damlo enkol na turbik ICU units engamozat asyam belto bok ani April niriata governorin asaidan chuan state in school engtika nge ahon le don ti le don school kum hi akhar tluan don nge ti alarel theilawa COVID-19 engtika nge avortop athlen don ti ahriat lo awa hriat ani lo awangin kar tin hmuna zera ngai twa zel aniang ti in asoi tuna ri chuan April ni somni pali thleng khar tura ti alani
กันอมนรำจวนซอยอินมากันซอนเซลจูอันนี้White House COVID-19 Task Force จวนการกลตากหัน grocery เต pharmacy เตอัตเลมเทียงเปอร์กัลตูระอันเงินนัตเตมือปุยินกันซอมทะเลติอันหัววางินลมทูอันเสีย social distancing ปากดำโดยชาอัลละอมรีเลาทูสอินติชุนซอมเซลตูรินมือปุยเตมินเงนันนี่Dr. Fauci จวน press briefing ตอบโดนะ worst enemy of arson is physical separation อติจูมีอมเสียจูตัวทัดตูเมลมาเลียนเบอร์จูตักษะอมชันอันนี้ดีจูวางินไทยโตปินกันตีไทยโตsocial distancing ฮีตานเฮียนจันอิลชามเซลังโอUSA Mizo ตะจีงะมิดลมง่ายตักกันอมทีนะตูนจุมาโปเฮียน healthcare ทอกเตตานะป่วยหมอMark State ทุยาดำโดยอินะตานะมิโซนูปันนี้ปิมารัวตีจอห์นสัน Houston Texas อมเล่ปิเซอร์คูมิกอลนี Germantown Maryland ตันเนนะลมทุกันสวยดูอันชวนอมินอันเอ็นต้นตากมาวางินกันรอนตาลังอันนี้ปิมารัวติจวนปะเทียนินปอนทวีทยามนัตเลนชัตักมินเปกะทิลทยามมอลเตมีเตตานกะตีไทยตอกอันนี้อัตตีอันนี้มอลเลหัวมอลเลหัวอมเลว่ากันทยามเลไทยอังโตกะขดลางเลรำตานจังกายอิตุมชวังโอUSA Mizo zinga Indianapolis jeng ma thanite unaw COVID-19 anveyani ti thu don ania Central MSA Chatni Fund Chairman Purun Remlianan ahan bia in lama anin en kolme ka pathian zara ngai to omin an omri lo ti thu kandong amai ro chu an thlaphang ve dong jaina an mamo ber thu an lo shil molani clear tu te ma thani te unaw in tong China lo shavereng turin kan ngen chewani tin USA Mizo te zinga healthcare lama na thok tam tak kan omve to hemi borwa kara na tho chu COVID-19 kai ala om tur zia le hwaisen angai zia kan thathiam thewangaอันนี้บากะรำชวยตูเต็นรำเละมีปุยตานฟิงตะกะเราวันเรลเทนานเละมีทีม scientist เละ doctor เต็นชีดันนะวัคซีนเละเอ็นกอลนตูดำโดยอันหูชวาวัดเทนตูรินปะเทียนเนนะฟินนะดิลสักอิเทงเฮลวังเฮชิเลงวางินขเวลปุ่มปุยฮีอบวยอันนี้เบราMizoram po Health Minister Dr. Lalthang Liana le ahoten ma an la chak hle ni ti kan hriatin alom kan ti tak zetani ke ni USA om Mizo te po min ron ngai to hle kan Chanchin te ron ngai venin thlamwana thucha aron thona achunga kan lom hle ani he shileng laka tu ma kan him lo ti kan hretlang thewa Mizo te hi khavel mun tina kanin zar phar to boknen khavel mun shanga om zofa te he shileng lakata kan him thainan chong chaina kanin hreton reng don nia pathianin min veng ton theuro se